Sada vas pozivamo da dobro obratite pažnju na naš sledeći razgovor i na zdravstveni problem koji se možda za neke čini da je nerešiv, ali rešenja svakako ima. Najpre da krenemo od te statistike koja kaže da svaki peti čovek danas ima problem sa zujenjem u uvu. Sada, da li pad koncentracije na poslu i problemi sa spavanjem su zapravo samo neki od problema koji muče ljude sa zujenjem u uvu? Da li su buka i preglasna muzika glavni krivac i glavni okidač, recimo, ili problemi sa vratnim delom kičme usled dugotrajnog sedenja? To će nam objasniti i naš današnji gost, dr. Dušan Pavlović iz Centra za sluh i ravnotežu. Inače, kažu da u ovom centru posjeduju najsavremeniju dijagnostiku i mogućnost da svakog pacijenta ispitaju sa ovim problemom. Dobro jutro. Dobro nam došli. Hajde da krenemo odmah od tog prvog pitanja. Šta je uzrok ovom problemu, odnosno zujenju uvu? Pa uzroci su veoma različiti. Međutim, najčešći uzrok je oslabljen sluh. To se najčešće viđa kod starijih pacijenata usled degenerativnih promena u unutrašnjem uvu, ali i usled izloženosti buci i preglasnoj muzici, kod oštećenja sluha ototoksičnim lekovima, kod otoskleroze usled okoštavanja slušnih koščica, ili ukoliko patološki proces zahvata sam slušni živac, kao što je kod akustičkog tumora ili mikrovaskularne kompresije, kada krvni sud direktno pritišće slušni živac. Zujanje može nastati kao posledica povrede. Često se viđa kod obolenja viličnog zgloba, kod benigne intrakranijalne hipertenzije ili kod psihičkih bolesti, anksioznosti, depresije. Ja sam pobrojao samo neke od uzroka i zato je veoma važno napraviti detaljan pregled pacijenta sa zujanjem kako bi znali šta da lečimo, jer zujanje je samo simptom, a ne bolest. Kažete detaljan pregled, a kako se uopšte pregleda pacijent sa ovim problemom? Prvo uzmemo detaljnu anamnezu. Vrlo je važno da se vidi kako je to zujanje, da li je ono stalno prisutno ili samo povremeno. Da li je to neki pulsirajući zvuk ili konstantan? Koji faktori utiču? Da li ima nekih udruženih simptoma, kao što je, na primjer, vrtoglavica ili glavobolja? I veoma je važno da se vidi koliko utiče na kvalitet života pacijenta. Da li pacijent može uveče da zaspi, da li ga budi u sred noći i kako utiče na njegov rad i socijalni život. Potom se prelazi na detaljan otorinolaringološki pregled i audiološku dijagnostiku. Audiometrija, timpanometrija, akustički refleksi i detaljnije dijagnostike kao što su otoakustičke emisije i auditivni evocirani potencijali. I pitanje, naravno, koje interesuje sve, kako se leči ovaj problem? Ne postoji univerzalna terapija. Ukoliko je uzrok zujanju neko specifično obolenje, onda lečimo tu bolest. Konkretno, hiruška terapija je indikovana kod akustičkog tumora, kod otoskleroze, kod mikrovaskularne kompresije. Kognitivna behavioralna terapija uči pacijenta sa zujenjem da preusmeri pažnju i da promeni svoj odnos ka zujenju. Psihološkim savetovanjem objašnjavamo pacijentu kako je zujanje uvek jače ako je pod konstantnim stresom, nenaspavan, premoren, i objašnjavamo kako promenom svog stila života može značajno uticati na smanjenje zujenja. Od medikamentozne terapije prepisujemo lekove za poboljšanje periferne cirkulacije. Antidepresivi i antikonvulzivi mogu značajno pomoći u smanjenju zujenja. Muzikoterapija se u svetu sve više koristi, dok stimulacija vagusa i transkranijalna magnetna stimulacija su još uvek u eksperimentalnoj fazi. Dobro, ali bit će jasnije svima koji dođu do Centra za sluh i ravnotežu ukoliko imaju ovaj problem. Vama hvala mnogo na današnjem gostovanju. Hvala vama. Dr. Dušan Pavlović bio je naš gost. Ostanite uz nas.